دنگ گل دنگ کردستانی جنابند نوچان رادیو دنگ گل دن باش گودرنیجا ایرو 22 ترمه 2025 سیشم لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچان پیشکش بکن دم دم آزادی ریبر آپویه باکران مجار اساس چارەسەریya demokratîka pirsgirêka Kurd e. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakiran di civîna Meclîsa Partiyê de axivî û got desthilatdarî biryarên dadgeha mafên mirovan a Ewropayê li ber çavan nagire. Ne girtiyên weke Selahattin Demirtaş berdide ne jî mafê hêviyê dike pratîkê. Ev kiryar bi pêkirina hukûqa navnetewî ne. Bakiran destnîşan kir ku nava sê mehên dawî de zêdetirî sed jin hatine kuştin û got kuştina jinan polîtîk e weke şerekê eşkereyê li dijî jinan e û nayê qebûlkirin. Bakiran balkişan ser şerê li Rojhilata Navîn û got herem bûye gola xwînê. Mînaka dawî jî gêşedanên li Swîdyayê û kiryarên qirêjiyên li Swîdyayê tene kirinin. Xuya dike ku cudatiya desthilatdariya Demkiya Şamê û desthilatdariya Esad ji hev nîne. Gelên Sûriyeyê bi berdelên giranbuha rejima faşîstêk birin û li dijî çetên dirîn de tekoşîn kirin. Nabe ku sîstema yekperest û navendî li Sûriye were ava kirin. Bakiran anî ziman ku yekane çareserî projeya Kurdan e û got ji bilî modelekê ku nasname û cudatiyên hev di hawîrekê demokratîk te nas dikin te alternatîfekê din nîne. Bakiran got ku aşitî yek alî çê nabe. Eger aşitî tê xwastin divê bingeha jiyaneka hevpar û wekhev û hemwelatbûna wekhev ya li ser bingeha veguherîna hevpar û beşdariyê pêk were. Ev jî tê wateyê civakeke demokratîk e, komareke demokratîk e. Pêwîst e Komîsyona li Meclîsê were avakirin modela civaka demokratîk û komareke demokratîk esas bigire. Bakiran her dawî got ku di vê pêvajoyê de roleke mezin dikive ser milê CHP û di vê rola xwe ya dîrokî bine cî. Ji tajê semînera li ser fermanê. Tevgera azadiyê jinên êzidî tajê ji bo salvegera yazdemîniya fermanê sê tebaqa 2014 li navçeya Xane Sorê semînerek li darxist. Semîner li ser meclîsa gela Xane Sorê pêk hat û endamên sazî û rêxistinên gelên li herêmê Bakûra Çiyayê Şengalê beşdar bûn. Piştî rêzgirtinê endamê tajê Kinê Xidir bi xêrhatin da pêşanderan û got tenê behskirina fermanê ne çareserî lê xwarexistinkirin, giringîdayîna perwerdeyê û mezinkirina hêzên yê beşewiyê ji şê wê bibe bersiva her cûre fermanan. Piştre kesên amade li ser yazdemîn salvegera fermanên nêrnê xwe anî ziman û diyar kirin ku êdî lazim e civak bi xwarexistinkerina xwe rê li ber fermanê bigirin. Piştî axaftinan sînevîzyonekî li ser fermanê hate pêşandan. Di dawiya de Koma Şanoyê ya navenda stiya nexşa derket ser dike û li ser berxwedana jinên êzîdiyên li dijî çetên şanoyek pêş xistin. Jinên Alewî cewhera heqîqetê dayîk e ew giyanê ji nû zindî be. Meclîsa jinên Alewiyên Demokratîk di 19 û 20 tirmeyê de li bajarê Dêrsimê bi duruşma heqîqet rêya dayîkê ye komxebata dayîkan li darxist. Beşdara komxebatê êlemkara duman got di komxebatê de em li ser ziman çand baweriyê ji bo zarokê xwe axivîn. Em dizanin ku bawerî Alewîtiya hatiye tehrîbkirin. Meryem Can a ku ji Almanyayê li ser navê Yekîtiya Jinên Alewiyên Demokratîk beşdarê komxebatê bû diyar kir ku li ser baweriya rêya heq û jinan nîqaşên kur çêbûne. Komxebatê hez dame, jin dizane, jin diaxive. Divê jin bibin pêşengên aşitiyê. Bê jin jiyan azadî ev pevajo bi ser nakeve. Hevseroka dade Saîme Topçu jî ev tişt got. Deriya zayînê, deriya heqê ye. Ez bawerim ku ev giyana zindî be.
از باورم ده اردنگاری ری حق ده بخوات وها و حقیقت وگره سر جوهر خواه. هپگه نره چه ناسنامه هم 5 شهیدان اشکره کرد. هپگه نره چه امی حتا به حتای خودی لبیرانی نواندر کوین. نوند راگاندن هپگه به داخویانیه که شهید منظور مردم، باران جزیر، زاگروس پیرو، درویش کوپ و حسان ویان به بیرانی او گد 5 رهوال این کلجین جدا جدایین کردستان و که میلیتان فدایین آپوی تکوشی کرن ده انجام ایرش نامردانه ین دجمن ده تولی کاروانین نمرین کردستانی بون. هپگه نره چه جمالباتن شهیدان و گل کرد سرساقی خواست و ناسنامه شهیدان و اشکره کرد. قادری اولاش به ناسناف منظور مردم لشر نخش دایک بویه دایک پریشان باف جفزل ده 5 هزیران 2017 ده لهرم پاراسنامت یا شهید بو. حجی ارتنه به ناسناف باران جزیر لشر نخش دایک بویه دایک شکران باف نیمت ده 4 تباخا 2017 ده لهرم پاراسنامت یا شهید بو. اوغور بالکچی به ناسناف زاگروس پیرو لعای دینش دایک بویه دایک جنت باف محمد صالح ده 5 هزیران 2017 ده لهرم پاراستنامه یا شهید بو. جیهان ارماک به ناسناف درویش کوپ لموشش دایک بویه دایک نوریه باف فایک ده 4 تباخا 2017 ده لهرم پاراستنامه یا شهید بو. عباس کریم وسک به ناسناف حسان ویان لشرنخش دایک بویه دایک رابیا باف یوسف ده 14 قانون 2017 ده لهرم پاراسنامه یا شهید بو. هفره گریلا منظور لعل که دناف مالباته که ولات پارز ده اشتایک بویه ده سال 2012 تبلی شر گل شورشگری بو پشرا تبلی ناورفین گریلا بو. هفره منظور لهر قادا برکدان دن یا هری پشته تکوشین کرد ده 5 هزیران 2017 ده دیرشک نامردانا یا ارتش آترکا داگر کرده تبلی کاروان نمرین کردستانی بو. هفره گریلا باران لجزیرا بوتان دناف مالباتا که ولات پارز دشتایک بو و به نرخین جواکا کرد مزم بو. ده سال 2014 ده لآخا پیروزیا بوتانی تبلی ناوا رفین گریلا بو. ده تکوشینا دمدرجده مورا خواه لدستان دیروکی دا و ده 4 تباخا 2017 ده انجام ایریشک دجمن داگر کریا نامرد ده تبلی کاروان نمرین کردستانی بو. هفره گریلا زاگروس جی لعل جوازابت لیسه دناوا مالباته که ولات پاریز ده اشتایک بو. ده سال 2015 ده بره خداچی این کردستان او تبلی ناوا رفین گریلا بو. هفره گریلا زاگروس پشتی پرورده یا دست بکه لهر کادا برکدان تکوشین کرد. دیرشان آمردانا یا دجمن داگر کرده 5 هزیران 2017 تبلی کاروان نمرین کردستانی بو. هفره گریلا درویشی لنافچه یا کوپه یا موشه دناوا مالباته که ولات پاریز دجتایک بو به نرخین جواکا خواه حاته مزین کرن. هفره گریلا درویش دیرشا چته این دایشه ده سال 2014 تبلی ناوا رفین گریلای آزادی کردستان بو و لهر قادا برخودانه تکوشین کرد. ده 4 تباخا 2017 ده انجام ایریشن دجمن یا نامردانه ده لهرمین پاراستنامه یا تبلی کاروان نمرین کردستان بو. هفره گریلا حسان جیل نافچه هزخه دناوا مالباته که ولات پاریز دشتایک بو. ده سال 2015 ده تبلی ناوا رفین گریلای آزادی کردستان بو و پشتی پرورده یا دست بکی لهر کادا برخودانه تکوشین کرد. هفره گریلا حسان ده ایرشا نامردانا یا هیزن داگر کرده ده 14 قانون 2017 ده لهرم پاراستنامه یا تبلی کاروان نمرین کردستان بو. عراق و موچین کارمندان هرم کردستان بیشینه. عراق بریار دا که موچین کارمندان هرم کردستان بیشینه. وزارت مالیه یا عراق را گاند که وان بریار دانه که موچین معقولانه یا 2025 این کارمندان هرم کردستان بیشینه. بالکش که بریار پشت وزارت مالیه یا هرم کردستان ایرو 120 میلیارد دینار عراقه جسدی 50 هاتنه در وای پتروله خست حساب بانک وزارت مالیه یا عراقه حتی برگرتن. لی ایران و روجلت کردستان مه ترمه 71 کس هاتن داروه کرن.
کمپانیای سیشاما ناجی جزای داروکرن را ده هفته و هفتمین ده داخویانی نو دربارا داروکرنان ده بلاف کرد. لگور داخویانی جسر و حیات نها یعنی سری معترمه دا هفتو یک کس لروجالت کردستان و ایران هاتنه داروکرن. ده دوام داخویانی دا حتی گوتن حکومت تخوازه ترسه بلاو بکه کل براندنا سرزاروک کابچوک یا بناوی راح شیخ تنه مناکک جوه هوتیه حکومت تخوازه به ویره ترسه بلاو بکه و نرازی بونان آزادی و رومت مروان بدنگ بکه نابه حکومت جیان خلقی جهوله راکه و مافن بنگین ین تومت باران کرن تومت باران اشکره بنپه بکه دنگ میه ناج داروکرن را و حیا کو داروکرن روجالات کردستان و ایران ور راوستاندن دوام بکه. دولت ایران نویسکار رئیس رجایی گرد. پلاتفورم مافن جنان راگهاند کو هزن اطاعت ایران بانگ رئیس رجایی کرنه کو به دوزگری و دربار سوجن ویده او آگاتار کرنه. دوزگر علیرضا بخشیپور کل پرسینا دربار رئیس تا دمشینه پشت سوجداری هم بریارا کفالت 5 میلیون تومانی دا. لی تفک و مالبات ویده همان روژه دا پره کفالت رازاندن جی دادگاه او قبول نکر. دوزگری پشت دو روزان آگاهی دا مالبات و دیار کر کو حتی شاغ دادگاه دم دیار نکه و رئیس رجایی گرتی بمینه و کفالت جی دم لپرسینه دا قبول ناکن. ده نو ایداین که رئیس رجایی پید سوش کرن ده پروپاگاندا یا دیجی رژیم بلاف کرن نوچه اندراو دقادن جواکی دا گره به هزار و آگاهی ان لپرسینه دسپیکه یا دوزگره افشا کریه جی دگرن. حتی زانین که رزیت رجایی لگرتنگه الله کن یا لرشته تی گرتن. من نوچه نو روژه پیشکش کرن که در نجا بمینن دناف خیر و خواه شیدن.